Jakong ni pai grip hopen ni pai ingko yang bong HSLC pen HS asat lang patok pon po. Nogaw masor longli ng kaparluar era putak KACCM tuliram rong hangapan pinpura lo kapajir. Central Sorkar, Assam Sorkar lepen risim kang tangki ot song trok ang bong kacetok ji lamdon chekroy tanglo. Kardom pini Karbi Anglong live prime time abir talong pen nili sami jobon kiling pi. Nonar jik tha bir tang ton pen. HS pen HSLC asat lang ketok je tumapan isi thedung abir ta. Kewang ji jakong ni pai krip hopen ni pai ingko yang bong sadlang patok pon pu pusi pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen phirang kya mailong pangdak pon tanglo. Pinang anapor pen higher secondary le pen high school living certificate asat lang ketok jiao somaratum aning bibi the thelam the putak pini Assam Chief Minister phirang kya mailong pangdak pon. Kapangdak pon alam the bangkit lahenlo. Kewang ji jakong ni pai krip hopen ni pai inkoyer niang bong HSLC pen HS asat lang patok pon po. Bangso putak pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen pangdak pon. Sadlang ketok pon apor laki arni sini niang bong si patang pon po. Lapenan parta sadlang ketok hut pin sorlo kaprik si patok pon ji. COVID-19 arona tanga teng pensi sadlang patok pon po. Jong si jakong ni pai siar ni COVID positive sadlang ki enahut phan ni aber nanghir he pulote sadlang ketok pangton koksi chi en to det po. Puthot rui thu voilo. Kewang ji jakong ni pai krip hopen ni pai inkoyer niang bong HSLC pen HS sadlang patok pon po. Bangso putak pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen pangdak po. Sadlang ketok pon apor laki arni sini niang bong si patang pon po. Lapenan parta sadlang ketok hut pin sorlo kaprik si patopon ji. COVID-19 arona tanga teng pensi sadlang patopon po. Jong si jakong ni pai siar ni COVID positive sadlang ki enahut phan ni aber hir he pulote sadlang ketok pangton koksi chi en to det po. Lasi sadlang ketok ji do anatumta chisik ven pen ki duje phansi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen phirang kya mailong pangdak pon. 5 সপ্তাহত অনুষ্ঠিত কৰিম provided তাত যদি Positivity must be below 2%. যদি 2 ওপৰত থাকে তেতিয়ালে আমি স্কুলক ইভালুয়েশন কৰিব দিব লাগিব। যদি 15 জুলাই লৈকে সাপোজ 15-16 জুলাই কাউন্সিলে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে পৰীক্ষা কিন্তু আমি 1 তাৰিখে দেখিলো যে নহয় পজিটিভিটি 3% তেতিয়া ডেফিনেটলি আমি ষ্টুডেন্টৰ লাইফ ৰিস্কত লব নোৱাৰো। সো কাউন্সিলে কালি পৰহি পৰীক্ষাৰ দিন দিব বা তাতে রাইডার থাকিব যে পজিটিভিটি বাই দেন মাস্ট বি বিলো 2%। যদি পজিটিভিটি 2 এর উপৰত থাকে তেতিয়া হলে শিক্ষক সকলে স্কুলতে ইভালুয়েশন কৰি লৰা ছোৱালী আগবঢ়াই দিব। সো এতিয়া লৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি থাকিব লাগে 15 জুলাইত পৰীক্ষা হ'ব বুলি। কিন্তু যদি আমি তেওঁলোকৰ দেউতাক আমি তেওঁলোকৰ অভিভাৱক যদি 1 জুলাইত আমি অ্যাসেসমেন্ট করি যদি 2% এর তলত পজিটিভিটি না যায় তেতিয়ালে জীবনৰ ৰিস্ক লৈ লাভ নাই আমি পৰীক্ষা ক্যান্সেল কৰি স্কুল ইভালুয়েশনৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক পাস কৰিম। কেনেকৈ হ'ব কি হ'ব আসলে স্ট্ৰাকচাৰ এইটোলৈ কোনো চিন্তা কৰি News report Karbi Anglong live. West Karbi Anglong District angkang Longthom Municipal Board along Saipu Saiphetung Bainong Kelong Lelam Arjulong Lote nang tumang huhak ta thek. Bon talakya ho. Bangso jok kiram tangbu signify sirkep arni Palongthom Municipal Board Saipu Saiphetung Chelangsi West Karbi Anglong Municipal Board Employee Association amahang pathek ponlo. Aho Karbi Anglong angkang pialong kidoan Municipal Board along Chokamaratum Bainong Kelong Lelam nang litum Arjulong Lote mang huhak ji. Athe lapo ala chiklo bainong kelong leke kuna pensilatum apiso so pendanglok ahe marit kachelana pon unma pusi nangli tuma tha ta hai athe municipal board along saipu saiphetum bainong kelong lelake chiklo ijon jonia lam khali lasonsi West Karbi Anglong MP Hamren Municipal Board achokamaratum bainong kelong le chiklo lake chiklo jon trok kebra troxi dongkamuka Municipal Board chokamaratum bainong kelong lelake chiklo jon troxi kebra hini lapen bothat langso Municipal Board chokamaratum bainong kelong lelake chiklo jon krehini an le tanglo Langdanglo pulote Longthom Municipal Board alongta achiklo kali aningkana batsai desi bainong kelong li plengtanglo
Bangso bainong kilong le putak kachesong ponje phanpura kiram tangbo signify sirkep arni dongkamuka municipal board sa hemalong WKAMBEA amahang pathekpon. Bangso song amahang kithek along pen mithang kilong nang ja bainong kilong ponje phanpura KACCM tuliram ronghang aphan kachuning ripadupon. Dak nijakar yang law orlu municipal board palong thomdo hamren bethalang sola pen dokamukam na palong thomdo lasi la palong thoma adum pini jinung pet pen dak dokamukam na municipal board sa hem lawan municipal phang ke ma ke pha mai padu kono paman kono dabang so ko paman padu lawan alang itu ku PC alang tum dadak paman ko pelan tu beti ku PC phang ke bang ke than jima la kadu ko ke pachini ji alang non alang itu dak dolo se la bang solam puthak itu pachini ji phan itu non arjubana niltum kacuning dia bangkel la so bainong la kelong le anu bang niltum nang palong dera sonte lan parat aku nilitum non efrang ke bangi nilitum bangke hirela la non la wikimi mate non la non api jitu appointment ki pietum phanta aribi plui non so nilitum kelong le dia phan alang litum phana regularize la so kapat duya phan nilitum la siam saraphan la pet ke la tim Karbi Anglong atum farman lo atum ta mane jur do nang po mate heri do nang po RDP do nang po lan para ta MP MLA do alang litum bana la so RDP pidunya parsi ni litum chuning le Bangso song amahang kithek along pen mithang kilong nang ja bainong kilong ponje phanpura KACCM tuliram ronghang aphan kachuning ripadupon. Nili tumaphan prabjin pen bainong na piponang jipusi pherangkia tumangno palong thom municipal board achokamaratum kachuning rialam thi chipaklangpo. Itu West Karbi Anglong Municipal Board Employee Association in pen nali phan labangso atido kapanong athike nilitum arjiding puitan chokamaratum bainong kelong le ajo kesum thektik anu nilitum Perjam municipal board chokamaratum bainong kelong le anthike dongkamukam 72 months Hamren 67 months Baithalansu 12 months playing tanglut Bonda lasonsi nang cari ponbong apor abu nang lang pontik kadinsu abi ulute inelitu terus cuy mote hentum cepathir akisum ang lipik alo Dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong live. Uwe pen sai ka chutiki bom Karbi Anglong along liarlo anta non ke kengsang asotum nangka chira edjephan nangka tengkheng pangcheng bomajok tengkera lang sora ratum KACCM tuliram ronghang aphan kapanong apinpuralo EM Amarsin Tisori dengsi pajirdunglo. Nijang Karbi Anglong lo lakhai si duar amla constituency angkang jasemet tengkera lang so hawaralong Nogang district asor long leki thida marada puthak pini KACCM tuliram ronghang aphan panong si pinpuralo KAC kacharia tumari deng ipajirteka. Hala pulong lialam ki ke dove ka hawar tengkera lang solong sitame dongkamukam circle sa hemalong pen mondolatum kapahumri dam japhan KAC pen hukum piponsi pini mondolatum tengkera lang so hawar humri dam Pen handak along arada tu penangan tum ke long lepata ka besi ke ong la se long lepata putar nang tum pipuji long lepata bang ganili tum already ke tok tang lo council summit hai lo so bang revenue em hatot sidolo bon nili sini teng pan ke nili tum chugadam tang achiklo chugadam tang mane 3 months aprang lo nili tum ke tok tang hadi adobe summit hai lo selang litum hatot sidolo alang litum ron ikpo tapi ni nang litum ka humri dam ka komat mat lo nang litum nili tum malong board dongkar revenue circle revenue wing do settlement SM lapen SK aro litum revenue nata LM lapen SK lo SK board do senior SK do lapen non at present SK lang litu do Pini adimak long along an kahumri dam laki LM Hukur Singh Terang, LM Mohan Singh Teron, LM Hon Singh Be, SK Mongol Singh Ronghang, Senior SK Hemari Rongphar,
SM Bikram Singh Tiso SM Sar Imrong Pharatum si Kahumri Padula Labang so habar ki dwara ratuma phan longlia pata ki pipon lapcha phanta Land and Revenue Saikam EM Amar Singh Tiso arideng palit hailo lasi tinkira lang so habar long ki do longlia pata ka biara ratum anta nilitum kachini do na tengke long da prangpo pusi herangkia tuma thengno mondolatum nang pachini do tum dak teng ralang sor lok katharong tok biarong lapen lang luching thongarong te dak nilitum nokang district lapen Karbi Anglong adui hoy kaita homoisa dower lasi atumi hatta nilitum te akethe kiding tum han hang glo lapen reporter media tum hata hang glo alang tum ta wang glo nang chitong doni glo te haladak atumi nilitum la prang Karbi Anglong adui hoy pula so adhip ke kang adim ke som kang adim paklang damig lo puthot nilitum hadak atumi hatta lahai adhip ke kang adim aro puthot nilitum ladak longtar cek pinini som kang iglo pangthe kang iglo te nilitum wangjui pen aphia bangke paso keng sang atum parok atum bang puthot nilitum aphi keng keng forester atum han wan paksi aro lahai nilitum ke som kang ke ekang lahai pilar adhiba wang war kang thulir lo last time lana takalilang aro pinihata to dapta aro dak nilitum ke doadim read along nilitum kachutiki wer ke klemwer read along puthot wang thusi forester tum wang lapen khistanarong so la modern suba amunit tum pen wang si lahai read along lahai bari arlo ke do lahai thengpi arong along lahai pini red cross tong lahai tokang lo arong along la son tokang lo te la puson pulotang te nil tumbang ke do bang siksak dak lo te apong lang alang li tumbang ke wang po wang joy wang po angke nil tumtan ni bang ave kam dam joy po angke hem ke sapi marang se abar lo so atumang se la son hut wang po la tum wang joy po la sona kam nang klem serarakti te la son pulotang te mane ke do ke thakta siksak dak po la sinili hin pen la si kachunengri lo te la so homoisa buthak te sarkar hin pen te prapjin pen homoisa la so homoisa pen nilitum hanang pajok te pulo la si Dongka mukam pen Vicky Bay Karbi Anglong Live Assam Sarkar Central Sarkar pen risim kang tangke ot song trogang bong kache tokje lamdona phutak hamphang asong tum hangjo hang hai setame arni thihek pen monsa malamdon che tokpon bo bangso phutak Government of India Government of Assam le pen song trogang bong thedung kache kroi do tanglo lasi hamphang asong tum ningbi me lam the radalong kewan vedet japan KLNLF PDC ke Arni Tihek pen Government of Assam Government of India la pen risim kang tangke ot song trok asongang bong monsa malamdon kache tok ponjelong Karbi Longri North Kachar Hills Liberation Front People Democratic Council of Karbi Longri United People Liberation Army Karbi People Liberation Tiger la pen Karbi People Liberation Tiger ematum monsa ma pharman kachingki dupon bomlo bangso putak prabjin pen thedung lamdon kache tok ponche phan kache kroeng thek nang klangsi arni apornang le lote lamdon che tok pon pusi Karbi Anglong life asa hemalong bir tanang pale Lasinona port hedung lamdon kache tokpon chia phan kache kroeng thek ke longa hut pregjam aracharya song pendang lok hamphang song atum Karbi Anglong ara thengno nonamat ning kache pa bi mate ning bi me lam the wan vedet sike me pusi risim kang tangke ot song trogatun kachuni report hamphang song la pen racharya ron pen hemprek ke hanga song atum ahin pen ke apor dinglen mate thi thetik le che song sita che song pon un la pen chomji bonta risim kang tangke ora song atum ke isia por ang do Laso porang bongsi monsa malamdon kache tokjia phan kingkam chi jordu nang kok mate pache tondu nang kokji lasinon monsa malamdon kache tok ponche long Karbi Anglong arara phan kethe dungale longji puta risim kang tangke ot song trok asong atu birta pache ta lo long jong pon thu News Desk report Karbi Anglong live Tangte pini prime time birta ke la ponsi kang tonik lo